Okay. Unjani mfethu? Ngiyaphila. Hayi siyaphila, uyalazi udaba. Siyaphila. Ngithanda ukubingelela kakhulu esithambeni zethu. Yeah. Nginathisha uMr MF uThelisi. Ngiyabingelela nasemakhaya kubafethu ababukelayo abadadewethu abamhlapha nabazali. Igama lami uNkazimolo Sandile Dlamini. Stage name uGrandmaster nje Khotha Manxeba. So yeah, I come a long way from journey nje your music. So kakhulu kodwa for highlight nanokuveza izinto esengeke ngazizuza kakhulu like ziningi and kuyabonakala ukuthi umsebenzi uyenzeka ngaphansi kwendonsa kuyancomeka because ezinye izinto ufika ulazi luncane kodwa mawusufike la ngaphakathi uyabona ukuthi umqondo uyavuleka Mr Buthelezi ukuthi uyavula sometimes uyathi mayichaza into ethi ngaze ngayivula so kakhulu nje engigainile mina noma i-achievement engingasho ukuthi ngeke ngayithola stage fight because stage bengisaba kakhulu back then bengikwazi ukuthi mhlawumbe ngiperform noma makuna farewell ekoleni ukwazi uku-attend lawo ma-session lawo makuna something then thola ukuthi uyasaba abantu beze bexwaye ukuthi hey lo muntu uyayenza lento mhlawumbe uyacula kodwa manje ngathi akekho akakhululekile estage so ngathi mangifika la ekhaya kwenzeka noma ngangifika ngisaba vele but ngathi mangifika hayi ngiyabona seyenzeka stage fright sekungcono improvement ikhona and ngiyabonga kakhulu for lokho and ngakwazi ukuthi ngifunde music business because namolunye ulwazi izinto eziningi ngiyangizenzele ngiyangikhetha ukuthi ngizenzele because ngene studio ngiyangizenzele ukurecorda nokunye and then bese kuba indaba ye social media to handle mhlawumbe umsebenzi wami isikhathi esiningi mangabe ngikhipha ingoma nje uploadela so ngathi mangifika la ekhaya ngabona ukuthi sa short and then because mhlawumbe nje kakhulu briefly noma ngamafuphi so mangabe ufika la uthisha ubekenzeka achaza ukuthi okay yiphi indlela engenza ngayo upload music wakho so mina ngisebenzisa uDito kakhulu and then ngabona ukuthi kushuthi kunezinto kunama features engingakawazi noma indlela yokwenza engingakayisebenzisi ngaloso ngabona apply ko sample ngangikazi ngi-apply but now sengi-right sengi-applyile so ngiyabonga ukuthi okay music business ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuba safe ku music mhlawumbe ngakhona ukuthi nenze ama-royalty split zonke lezo zinto lezo nanokuthi major scale mhlawumbe nokuthi music usukaphi because music kakhulu uthisha wayekethi major scale is a matter of all so official music mangabe wazi major scale umusic usuke ubambe yonke uya understand even ngisho ama keys ukudlala i-keyboard because like ukufunda yonke into and music kahlahla ama basics siwathola wonke like so music and then okuyisifiso sami kakhulu ukuthi mhlawumbe ngikwazi ukuqhubeka ngi-improve i-stage mhlawumbe ngikujwayele ukuperforma noku-attenda lawo ma-events lawo noma if nama-rehearsals because kuya kwenzeka ama-dress rehearsals uthola ukuthi mhlawumbe thina izinto esingazijwayelanga so ngathi ngaphinda futhi ukuqhubeka because nala ekhaya siyakwenza uphinde kwenzeka isifiso sami leso nanokungena nje emicimbini eminingi nokuthola mhlawumbe i-team management or kube khona abantu engakwazi ukusebenzisana nabo because angikwazi ukwenza konke and then ngizengiqamba manga angikwazi ukwenza konke so kuyadingeka usizo mhlawumbe nokubonisana nabanye abantu emaceleni nje mangabe sithatha 1 or 2 okay always mangabe sithatha 1 or 2 mhlawumbe 3 vele it's obvious so yebo ilokho nje kakhulu Kakhulu. One of the people who needs a push from yokuthi bakwazi ukumarketa their own stuff